Berasa zikir banyak dah, tapi dalam hati tak ada Allah pun. Ada orang je. Semayang sikit nak tunjuk ke orang. Bangun semayang rawatib sebab kalau tak bangun kan orang kata benda pula. Allahu Akbar, mulut sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tangan akak ni. Makna hak dunia pergi belakang-belaka, depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna hati kita ni nak suruh beradak kepada Allah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji-pujian Tuhan seru kepada sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Nak rokok Allahu Akbar, mulut subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis dah semayang, dah ingat setabuk kepada Tuhan. Dia ingat kepada benda lain. Sebab apa berlaku begitu? Sebab apa berlaku begitu? Ini kekurangan yang berlaku dalam kehidupan kita yang sepatutnya kita kena baiki. Saya tak kata ke orang, saya kata ke saya. Kadang-kadang tak ingat apa. Allahu Akbar, tak ingat setabuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang kata rasa ingat kepada dia,